Merena ho but we ne de aja you are seeing some doors yes o yonko da no da you are seeing some doors yonko da no da you are seeing some doors sabe okwase na o se okoto se obi aboa bi so a o se sore ne so wure fi so different so de be ba so ntino sa de achi sei na ate awe hosama ya ne hadwene esa se betimi atu bia enran so second tampo e won so nkwanhia si ameno ko wiase nipa mienu akwara baako ene maame baako omonso afrem wahu abusua wakra me kwa bawo na fe na de akobani nti awe hosam de jampanyene si ante ade achi ne ante asem fofra yichi na so nyensem ni nyina na ede ke benya na nka de ede nko an nkaja na nka de payenum ni ade na so ewuma obra no se de esi akoye no aja na boni ba ko bia betwim ni ade ye be mabusua hyeden eno ni ade e bedika aka ye mabusua hyeden ne mo mpaye se ewrade a otare chichusu egu ne maso no ntobi ngu wo mo so no nhye wo den e mo ma ho den e mmoroso na nkwada na weche no muntimi mfa hwe mo na sam radio se akoye be man e Canada ba nso Canada ba busuafo Canada enti court na be kire enti wo court ni me yintimi nka ho nsem be ye fancy ana ye mabusua hyeden kwaku en konkrata ni mo na mrante no emfa Adom Sports page 1 no emetwa so enkrata no ye de beba na the obokata ye friend said the new crusading guide what the mampanyini fo nyina ba beto na mampanyina sema wo kanyina da ene say Ejapa deal refuses to die. Ejapa deal refuses to die. The president hints at governments engaging parliament over its future. Now say, Abaya na adwen so obesa akoma mu mbrahye bedwafie. Na wo kwa Ejapa deal no, wone mbrahye bedwafo kwa akokam wasem. Na umahu ne pomasi bre ahwe. Sesai na noma ebesi akọ. The new crusading guide the obokrata ene what the Nsem aba na ore anso a Ghanaian Observer so ensema body atudwa was say Sona 2021 economy to rebound strongly where president asema body atudwa was say economy ne bese gina na so ebe gina na so na fe etimi abo ama no metimi akwe no say government to engage MPs over Ejapa deal and someone some ewo ha and was Kufuado laws election petition lawyers mampanyini Nanado Danko Kufuado election petition mrani for mugina mudema no was so my adwuma o my ade so ni eni to abo maba so piao na we anso a the daily guide the obokrata daily guide and also open your eyes to see factories Nanado jobs NDC na ese Nanado chirima was asisi factories waho na so nipa bia yo madwene se o ma hyeda kata o mani so o mani kura no mahu wasimu mie mu mu bie mu ni wambo sampa factory no wasisi eno na nsem a ene de obokrata a ye friend said daily guide bode e wonsem e baye it no unya na afi working can be Ghanaian Times obokrata nso nsem a wono so e de baye o se Ghana card to be linked to 10 SIM passport and others and one some why say Ghana card ya Ghana card ya nanse ye no e be kakra no e no an be ye 10 tax identification number sanso ene no kru ya mobile phone ya number no e no an ye de be ye wahu e no an so na akwa passport wa enwa sa number krona na ye de mount munya na se no de namusa wonkwa na nyina mesum Jesus wu ana akonaja yaje ne de ato ba bi nti Ghanaian Times obokrata ehonsam eno de buy no se majority minority slip over parliament state of the nation address ehonsam ewo ha na ye se mbrahye bedwafo no omuma che edom kuma ne se state of the nation address ankoye dom kase ne se ekoyi nti ene Ghanaian Times obokrata so de buy the find that the obokrata na ene wodi abeto monte was a strong economic rebound plan unveiled president in some of the atudwa ne say wo hyehyeye a wo nyina ne say wo de ba beboa se de be ya yisika se betumi akoyi netumi agina ne naso ahanso o say government targets 40% increase in enrollment in tertiary education by 2030 mampanyene say wo hwa ni musesuapon adesuafo munya akonya no hama bupan aduana be ba be ka ho ene by 2030 na say America kra wo mu nanso ensema wo soafo no ne hwe
enwomasu amonsem so wode abetudwa eno no chronicle the obokrata and was a president hints parliament Ejapa will be back why terminated that Schwarzenegger was say I will be back mampanyini say Ejapa will be back eti ehonsem ewa ha ubetimi akenkan bi na was under 20 players pocket 10,000 K dollars each 10,000 US dollars 10,000 Ghana cedis say 100 million dollars asam ne ekon oh me ba oh I feel now yeah content yo yeah content ba they say $1 say mas bom as say been você via chão 5-6 uma coisa você via what say não coisa você via yo não sei se é da sua rua na sua cidade ma obi você sama você for Kwaku intinese yeko intinese okeka bom na 560 million o my ade black star for sunsun bi o mun sunsun bi e be bo ayen obi dum ye kwakwa du kumi telegraphic no me ane zo no to dey no chamo